Sagalee jechuun jiran wayyoo shabakaan kee sirra bashaara. sagalee Neetworkii nuti kun. anda gootin tura garuu Neetworkii dhawan. suusuu sagalee kan keenya jechuun jira. Daddabalanii. Anda biraan dhayii baatti kan Ni qabaa jiraa? kan keetii suutraa'ee nafa. Okay.
Okay, cuti kau. Nasir. The try. You could die. Who do you think the best driver is? Kasitti hunda isaatu gadi wallahi kolfaan du'e wallahi dhiifama sareeti dhiifama 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 isinin jedhe naaf kolcha wallah saniif xayyuuti wayyoo lubbuu baay'ee dadhabde deemera fi bakka anillee irraa bahuu heda irraa bahuu heda naasir morqii mormatti nakaa'e kingi anu galatoomi wallahi galatoomi ana war ulfaadhu Oi, guutuudha. Galatoomi ana war ulfaadhu wallahi qaalii namaa. Naa jiraadhaa Oromooti. Jaaladhaa baay'ee siin kabaja. Anu galatoomi wallahi ana war qaalii namaa ulfaadhu. Thank you wallah baay'ee galatoomi jecha hin qabu. Laaf gooliin kiyya naa guutame wallahi galatooma. Hin bayini qaatara ture dhugaa qaatara taa'aa dhaqe. Awwal marra akkanatti har'a taa'uun kiyya jechuudha. Bakka miira keessa galee dhuguma akka. Dhuguma miira keessa galee har'a sa'aatii kana hunda taa'e akkam duraan hin taa'u sa'aatii kana hunda. Akkasii firraa deemiira fi bakka. Osoo uummata kiyya kana osoo na jaalatu akkamitti gatee deemee rafa dhugaa. Fatiyaan quba baasti quba
quba baasta fatiyaa maaliin quba baasu jechuun lama jechuu akka namoo sadaffaa heddaatis atillee sadaffaa heddaatin quba baasti Jibriil galatooma hayuu fooloo okkee fatii allee asumaa fooloo tolchaa fi namni 540 zalartan kun fooloo tolchaa fi fatiyaa kaaruu koo wayi bakka dhiisaa kaaruun abbaa qaba dhugaa dhiisaa kaaruu keessa laalena dhiirochi miira keessaa bayaa maal ta'e fatiyaa inni kee kun fooloo tolchaa fi fatiyaa fungaan maal gootii dhuftee ammamii fungeen maal goota funyishoo funyee min olla jaartii hamzaa fungee injiru sagaleen kee Jamiila Ana sibira na wal bira geenya sagaleen keenya ni hayru man nufuso. sagalee itti ol qabi sagalee itti ol qabi hinjiru sagaleen kee caali Ansida jira. itti siqi bilbila irraa yoo fagaatte fatii haasumaan fooloo tolchaa fi Ani itti siqeen jira habibti sagaleen kiyya kanuma. Jaartii namdaa badaa sagalee waliin fuutu. Warri sagalee kiyya dhagaattan quxurii tokko barreessame. jara nan dhageettan isin sagaleen isiin jira ani dhagaan jiru sagaleen isiin jira Dhagii ilaalli fidii. sagaleen isiin jira mi sagaleen isiin hin jira warri naan jettan barreessaa Quxurii tokko barreessa. jira na bira garuu hin jiru ka na bira hin jiru dhugaa Uummata kashtii taaptaap itti godhaa. Taaptaap. xayyuu kamaraatee fayyu xayyibaatii galatoome abibtii wallaa deemi rafi bakka deemi rafi xayyibaa Hojii mufraawali. jamuu ta'u sagaleen kee na bira hin jiru dhugaa Way sammaanitti kaadda. Nasee. iPhone godhu mi iPhone itti godhu baas fatu Okay. asuma hordoftoonni 600 kun ati fooloo tolchaa fi fatiyaa fooloo tolchaa fi Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. bakka dhiisaa gurra kooti Tapi bakka likkiin jiru na fakkaate waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh Durujige sabute? Hoti. Angko toko tadi tidak. Angko toko sendiri deh. isin haasajjiti ani hin dhabu isin dhabu Apa bahasa di kafate? Si challenge apa bahasa di. funyaan har'a sirraa hin jiru Ammo dagatta. kinootuuf alhamdulillah maali iyya dadhabee bir Mali Turki arete bek. Arfoni mo iPhone. amma nageessisa kinoo Apa bahasa di ummata kasha. Nama torbaatami afurin irratti sanimu. Jaartii hamzaa kanallee jajjabeessaa malee si viidiyoo waraabeen na jalatti gubanii beeki waan linkiin irra kaa'anii. Waalaikum assalam warahmatullahi viidiyoo wabarakatuh. maali Viidiyoo hamzaa irratti waraabeen naannoo irratti gubanii jechi kaanii waan linkiin irra kaa'anii. maaltu keessa jiru Lakki uummata tokko keessan jiru abbaa. Shimoo hin jedhin akkas Uummata qashtii namoosisaa.
Kumaanoo namoota siifan qaxxaama. Kumaanooti namoota siifan qaxxaama. Waalaikum assalaam. Ummata gashii taaptaabiitti muddaa namni jirtan kun taaptaabeetu bitanii jechuudha. Kumangaya, filis kumangaya Hamza Ramal akka qabduun gaafannaa gaafii. Hamza Ramal. Oh my God. Gaafadha. Kuma guutaa adabaa dhugaa. Anaaflee taaptaab godha rabbeedhaati. Taaptaabiitti naa muddaa. Namni si adaraa libbee darbatu anaa dhufee asiin darbatu rabbeedhaati. Akka asi gaafa. Dhufee libbee naan darbatu. Si Hamzaani haadha faateen dhiise jedhanii akkamii wanti kun dhugamoo soba. Karaa kiyya jira ta'e wallaalta hima. Waalaikum salaam warahmatullahi. Gubatanii buna irratti gubaaranii ta'e. Videoon gadhiise gadhiise. Korti irratti godhaa. Wallaahi viidiyoo sadi fayyaan irratti guban. Ati isa hojii waraabdee hundamoo? Yaa. Bakka nuhii miti tokkokiin hun jibbe jechuu wanna afurii kana wanta shariyaa afur jedhamu kan tokkokillee jibbe. Mufrao reediin illee sadaffaa dabalachuu dabaladaa diraamsaadhii seen dandabala mashiinaa jettaa otoo wayiiti. Ilmi koo maasi jalaa godha giftii koo. Taaptaap naa gochuu dhufe kamaa ilmi kee. Taaptaap naa gochuu dhufe. Jarana jabaadhati taaptaap godha. Way ummanni kiyya wallaahi hin dadhabanii beeku. Taaptaabii miliyoona tokko tuqqaarshaa. Nan dabalama. Yaa ilaahi eessuma dhaqa sila as keessaa biyyaa isinii bahu. Adaraa ababaa dhumateera wantaan. Hayyuu mee amma makiinaa diimtuu naa darbi. Leenca dhiisiti makiinaa diimtuu naa darbi. Nama makiinaa diimtuu sii darbe sanaa jechuudha. Ummata qashtii taaptaabitti muddaa taaptaabitti muddaa. Daa'imni keeti. Kaneewu daa'imni bu'aarumoo? Hayyuu dhiisi kaabiliis wallaa harbi dhufu galaa hayyuu amma naa darbime ummata kana gammachiisi. Harbaa dhufu galaa wallaahi roobi guyyaa sadi bicha naafi bakkee hojiiti galuuf. Taaptaabii godhaa ijoo irraa taaptaabiitti muddaa namni ajjirtan kun namni 74 na laalaattu moo na daawwataattu jaartee Hamzaa fungeedha. Kanarraa maal daawwattu taaptaab godhame tu nama biraa bira dhaqanii qaata taaptaab gootani. Hamzaa Si dheengede wallaahi koomentii isaa jalatti jechuudha nama lama iskiriimshotti hin godhadha achumaan balleessan iyyuu waan si ajaa'ibu. Qoy keessaan hin si erga waan naan jedhan si otuu si ajaa'ibu. Hayaatu nama hin taatu dhugaa. Madiina kush godhimee dara. Ani Jimma. Ati Jimma moo ati Jimma. Ani ijoollee Jimmaati. Ijoollee Jimmaa abbaa Jifaari. Uummataa nama hoosisaa. Oh my God. Humaayoo namoota siifan qaxxaama qixaaxii ajaa'ibaa. Siimeera la. Sanaa gaditti garuu siin qaxxaamu. Waan feete na gaafachuu dandeessa.
waan feete na gaafachuu dandeessa. Siti ya, siyoom suuraa kiyyarra kaatteessaa fuute suuraa kiyyaatti. Suuraan kee moo? Maa inuma nagatte malee suuraalee kaatamee meeqan si biraa qaba. Isan sitti hin gammadda. Naa darbi amma akka gammadume. Qanii sanaan darbin qanii sana nu liifi seenu. Mana gallaan liifi seenu liifirraa bada. Maali? Ummata wallaahi ummata qara. Qanii sammuu shurraadha akkamitti seenase. Oh my god. Namni dhibbi tokko na jirtan kun taaptaabii itti boddaame. Adiraamu mufraawoliin kana namoosisaa guyyaa tokko itti namoosisanii beeytanu. Namoosisaa. Ani sadaffattiin kun naa taateetti ru'i. Qaama darbaan jirtu jechuun hayaat beekaa dhiiseera. Ababaa ummata qashti ababaa sadi ammallee ababaa suma sadi gaafate. Ababaa sadi ol darbaame. Ababaa sadi ummata qashti ababaa sadi warri sagalee kiyya dhagaa jirtan ababaa sadi. Dogongortee barreessite. Madiina ababaa naa darbadhu. Madi ababaa naa darbadhu ababaa sadi. Mi'a amma eenyu kila ababaa. makiinaatti ifaa deemtu tana eenyu natti gallakkisa makiinaa deemtu tana. Boonkiin karaa kee dhiisanii anaaf gadhiisuu hin malaa beeki. Qixaaxee ajaa'ibaa akkasii qaxxa'u. Ummata qashti ababaa sadi habibti albi thank you. Kabira ababaa lama. Oh my god. I love you ko thank you. Jimmaa ko thank you. Galatoomii. Spishaalenjii dhaadhumee moruu ko. Sagalee kiyya garuu nageessu. Sirriitti dhagaalaa amma ni dhageessisaa jiru. Maal egaa uummataan ababaa sadi naa guutaan na dhaga'uu dhabanii hedheetanii. Soori. Mangistii tiyya qaalii tiyya soori ishee. Amiin. Loobee koo jimmaa koo thank you galatoomaa taaptaabiitti naa muddaa. Okay madiyyee rakkoo hin qabu keessaa hoo qabaachuu baatteef taaptaabiitti muddi beeruyi. Taaptaabii akka jara kanaatti muddi nama taaptaab godhaa jiru ni argaa jira. Anis firaan qabu si malee keessummaan nufee biyya ormaa. Nangaatiin lammii koo yeddoo rabbiitu jaraaramaa nan dhufaa jette kunoo tireeree beellamaadhaan. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Eenyu si barbaada? Taaptaabiitti naa muddaa ummata jaalala ummata qashtii. Mumkin mo'achuu ni danda'a. Inshaallah. Amiin inshaallah. Bismillah. Mo'achuu ni mala inshaallah bi'iznillah. Firaan qabdu tiyyaa maal taate Hamzatti sheer godhadhu. Hamzaa namu malee birraa bayaa beekti. Oo kunoo laa firri kiyya dhufe kaa. Firri kiyya ababaadhuma tokko lamaan dhufaaranii beeki. Ani ababaadhuma ani si qaqqabadhan sodaatiin. Ababaadhuma kanaan si qaqqabachuu danda'a. Waan ta'e maal keessan na dubbisi bakka. Habibti jimmaa koo thank you habibti. Akkana godhama miti? Akkana? Jimmaa koo thank you. Akkana namoota? Waa wal marraa liibii seenaara. Aarii nama anda seensise malee liibii seen hin beeku. Wallaahi. Thank you jimmaa koo. Maal kolfitu? Hin beeku akkana jechuu. Ummata qashtii taaptaap godha. Abbaan onnee abbaa dhibbaa keessaa qabaatan lama darbadhaa ittiin na qixxeessaanii. Ittiin na qixxeessa. Rabbeedhaaf kuma manaa kenna namoota isaanii nan qaxxaanii wallaahi. Haroo dhiisaa. Solo welcome. Saayiba kiyya ummu firaawoliin kana nan qaxxaanii.
ማን አደወዳ Namoota dara. ሱራን ተብሎቴቲፉ Wallahi yoo jarii kumaan si mo'atan siifan qaxxaamadhaan garuu firan qabu. Firri kiyyaa isuma gaadhan. Firri kiyyaa hamzaadhuma gaadhan. ፊራ ሐምዘት Naqaxxaa dura koon qabu. Maan naqaxxaachuu feetana gisee sadi nama waatti rakkoon qabu. ላ ማ ሲቀጣ እንጅሩ ማ የኩመ ጉቲ ሲ አደባኑ ሲኒስ የኩመ ጉቲ ማልኪያን ሲ አደባስላ Wallahi tokkuma guute waan naqaxxaattame la. Naayii madara rabbeeni. Tazagaajjaadden ta'a. itti yaaddee naa deebisuufisa Aku qopheeffadden taala andaaku malee waa biraan dibadhu. Uummata qashti taaptaabiidhaan taaptaabiidhaan uummata jaalalaa. Horina jala jirtan kun taaptaabiitti muddaa. dhugaa isinii Taaptaabiitti kolfisa muddaa. kuma naa guuta wallaa waan ajaa'ibaa takka nu aboo arsitu hin kolfina Taaptaabiitti muddaa taaptaabii. Mungkin isin immoo ana namoosistanii ani immoo sii qaxxa'uu danda'a. Inshaallah rabbitu beeka. Jedhaa jabaadhaa. maqaan Firan qabwanii inshaallah. ahla Sheernaa godhaallee uummata jaalala. suuraa ministirii narra dhufa kaayatanii dhufan ka ay waa baga dabarsite saliimaan inni jedhu jaaree diijaa hamzaa jedha jala dhufe Eeka dhugaadha maa. Ababaa sadi uummata jaalala ababaa sadi. Namni jirtan hundi keessan ababaa tokko. Ababaa sadi. Olo godhaa hundi keessanii taayimiingii naa eegaa gaayis jirra jedha bannaataችሁ gaayis የጫማው መርጠናል። ጋይስ ታብታብ ሮዝዬ እንዴት ነሽ? ቀጥቃጭ አንደኛ ቅጣት ኮማንዶ ጫማ በጥርሳችሁ ትነክሳላችሁ። ሁለተኛ ተንበርካችሁ ረሜ ኪንግ ኦፍ ቲክቶክ ትችላለህ 30 ጊዜ። ሶስተኛ ቀሚስ ለብሳችሁ መስታት ባላችሁ ኮማንዶ ካልሆነ አልፈልግም። ኮማንዶ የጭቃ ኮማንዶ ለምን ረሜ እናትሉም? ረሜ ኪንግ ኦፍ ቲክቶክ ትችላለህ በሉ። የምን ኮማንዶ ነው? ጫማ ትልቁን ጫማ ንጉስ ኮማንዶ ምን አይነት ወይ ቅጣት ቀይር ወይ እኛ ጫማ ንከሱ ያልከው መስሎን ቅጣት ቀይር። ኮማንዶ ጫማ መንከስ ሙሉ ጨዋታ። ሁለተኛ ተንበርከኩና ረሜ ኪንግ ኦፍ ቲክቶክ ትችላለህ በሉ። ኪንግ ኦፍ ቲክቶክ ስትል አታፍረም? ሶስተኛ አትሉም? ረሜ አትሉም? አንልም። ገና ባንድ ጨዋታ ተነሱና ሙዚቃ ከፍትላችኋለሁ፣ ጨፍሩ። የኮማንዶን ቀይር። የለንም እሱ ጫማ። የኮማንዶ ፀጉርን ትላጫለህ። ኮማንዶ ማለት ቡትስ ነው። ቦቲ ማለት ነው። ቡትስ ጫማ አለ እንዴ? ተነስና ልብስ ጠቡ። ቀሚስ ለብሰሽ ልብስ ጠቢ። አንቺ ደግሞ ከኋላ እንደሚደፍር ሰው ትይዣለሽ። ተለቅ ያለ ጫማ አለሽ። ተለቅ ያለ ጫማ አለ። እሱ እናደርጋለን። ጋይስ ታብታብ ሙባረክ ደብል 4000 እንደዚህ ነገር ኪንግ ኦፍ ምን አውጣ አቅሜን አሳየኝ። በ20 ሺህ በ30 ሺህ የምትሉት ረሜ ማለት እስከ አንበሳ መሄድ የሚችል ቀድም ነበሩ አመጣም ነበር ወረኛ። ጋይስ ደብል ታባ ሁላችሁ እኩል ደብል ታብ ኢድሪሲቲ የሚሞታ ጀላሊ ሰቲ ኢድሪሲ ወጅ ጠብኒ ዳባችሁ ብለም ጋይስ ታብታብ ጀርኩ ይነደበሙ ከራባለ እንስ ሳሬሱ ሳሬዳ ካላነበብን ደግማችሁ ጻፉ። ታብታብ አድርጉ። አሁን በደንብ ደብል ታብታብ አድርጉ በደንብ አባባ ጉራማና ኖ ተነስና እጠብ። ለምንድን ነው ረሜ
ኪንግ ኦፍ ቲክቶክ መሆኑን ታውቃላችሁ። ለምን ረሜ ኪንግ ኦፍ ቲክቶክ ታናትና ጠብ ልብስ ጠብ አድሪያኖ ቴንክ ሶ ማች አድሪያኖ ጋይስ ደብል ነው። እሺ ደብል ልብስ ጠብ ቅጣት በቅጣት የለም ጋይስ ደብል ኖ everything is double ጋይስ ደብል ይጣ any kind of guys double guys ሼርና ጎዳ ኮፒ ሊንክና ጎዳ guys ታብታብ አድርጉ በደምብ ሁላችሁ everything is double አቆራቆ ገረብትና አቆራቆ የኔና ችግር የለውም ጋይስ ደብል ለማንባ ጋይስ ኤስ አው exactly what I got guys double guys jara kenya double bari balle kenna double tabna gade na galabat kuma gutu qabna guys አይሆንም ወደዛ ተጠቁ ኛን ያዝ ሙሉ መታየት አለበት ስለዚህ ችግር የለውም ያው አዎ እንደዛ ልቀሱ አዎ ጋይስ ሁላችንም 122 ጋይስ ሁላችንም ደብል ታብ እናድርግ ሌትስ ጎ ፋሚሊ ደብል ታብ እናድርግ ሁላችንም 122 ሰው ደብል ታብ እያደረጋችሁ ደብል ታብ ፖርት ጋይስ 50 ሺህ እየቀጣን ነው የምትሉት ማለት ነው። በ30 ሺህ በ20 ሺህ የምትሉ ለካ ጊፍተሮቼ ናቸው መጥተው እያጫወቱ የት አለ ታዲያ? ከዚህ ያውጣ ቸልቢ ጋይስ ታርታ እንገናኛለን። ውሻ አሳያለሁ ችግር የለም። ሁላችንም ለምን በ30 ሺህ ለምን ያጫወታል? እኔ ነኝ የማሰቃይ መጥቶ ለምን 5,000 ሰጥቶ 6 ጊዜ ያቀጣኝም ታዲያ ውሸታ የለማ ትፈራለህ። እዛ ጊዜያችን እኩል ደምታ ጋይስ ታፕ ሁላችን በደምብ ጋይስ ታፕ ኩማ ገላ ያራጃ ባዳ አካስ ሌን ጮታን ኮ ሁላችን አካን ሲንጃለቱ ጋይስ እንደሱ በደምብ ታፕ ታፕ ኩማ ገኘር ጋይስ ታይሚንግ ጋይስ ዲፕሎማ ሸንተማ አቦ ማለት ጋይስ ታይሚንግ Sammy! Go my back! Come down! Zimmer! What in the sky? Come on, Sammy! Sammy! Thank you so much. Sammy! Sammy! King! ሙሉ ፊትህን ቶሎ በል ከሰል ትቀባለህ 30 ሶዳ ቶሎ በደምብ ሁለተኛ ሃይላንድ ትሞላና 15 ጊዜ ከፍተህ ዝቅ አድርገህ ኖ አይደለም ይሄንን ሳይሆን ባሊ ታመጣና ውሃ ሞልተህ ቁልፍ እየከተትክ 20 ጊዜ ታወጣዋለህ። እሺ ውሃው ሙለው በቃ ሶስተኛው ይጨመር ኖ አይ ሶስተኛ ፀጉርን ተላጭ ከፈለክ ባዲ አንተ ውሃ ሞልተህ ታወጣለህ ቁልፍ አውጣለሁ ሸና ጎላ ጋይስ አታስፈራራ እባክህ ወዳጅ ደብል ታፕ አድርጎ ሁላችንም ደብል ታፕ ማስፈራራት አይደለም በተግባር አሳያለሁ በጣም ነው የምናመሰግነው ዲግሪ የጋሊ ነው የተከፈለ እንትኑ ደግሞ ተስተካክሏል ጋይስ ሪጅኑ ጋይስ ደብል ታፕ ይመጣላችኋል እሺ ጋይስ ኤቭሪባዲ ደብል ታፕ እና ሼር ፕሊዝ እሺ Sam, thank you so much for tap. Thank you so much. Tap የምታደርጉ የባቲዋ በደምብ በሰዲ ጌታ ነው መቶር ባተሚ ቶል በቆመ ጅራቹራ ሁላችንም ጋይስ ደብል ታፕ እና 140 ሰው ጋይስ ሁላችንም በደምብ ኤቭሪባዲ ታፕ ጋይስ ሌትስ ጎ 146 ሰው አለ ጋይስ ኤቭሪባዲ ደብል ታፕ ሁላችንም ጋይስ ደብል ታፕ ሌትስ ጎ ጋይስ ታፕ ቢላ ነው ጫላ ያለው አጣቢኑ ማኑ ነው ጫላ ኮ ያብስራ ያብሽሽ
ጋይስ ሁላችንም አራሱ ጋይስ አባባና ከና ሶሎ ሶሎ ይገና በርና ሶሎ ይሄ ጋይስ አባባና በና ዲያላ ና በና ቢ ጋይስ አባዳ ኮነ ሞስቴ ደሞን ሙባረክ ጨምርበት ቻው 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 እንኳን ጨምርበት ደብል ጋይስ ደብል ጋይስ ጋይስ ደብል ሁላችንም ደመኛስ ሌትስ ጎ ጋይስ ቲምወርክ ጋይስ በደንብ ታፕታፕ ፋሚሊ ተመልሷል ይመቻል እንደ በፊት አይ we love you so አይ much ሁን ዲላ ከና we love you so much thank you so much ሰባበራ ናከኑ ሁን በቃላ thank you so much እናመሰግናለን ጋይስ ከረገና ባታረ ብለና thank you so much ጋይስ ማይ ቦስ guys guys everybody guys tap ችግር የለውም ሼር አድርጉ ሼር አድርጉ በቃ ችግር የለውም ወላሂ ማለት ነው። ወላሂ ብያለሁ። ተነስተህ ቀሚስ ለብሰህ በወገብህ አንድ ሰው ተሸክመህ ልብስ ታጥባለህ። ተሸክመህ ልብስ ታጥባለህ። አፍህን ከመክፈትህ በፊት ይለቅ። እንደዚህ ያደረግከኝ አይደለ? ተዘጋጅ። ችግር የለውም። ቶሎ ሎኮ ጋይስ ታፕ ቶሎ መንግስት እንትን ስላለ ስለተስተካከለ ችግር የለውም። guys tap ሁላችን Tatu! Thank you so much. Thank you so much, Tatu. Let's go, guys. Guys, double tap. Everybody double tap. आणि युबो हारो बन गए थे Teamwork. ተጋግዘን ወልከልጋራ ሬማ ጋቶሎ ወልከልጋራ ሬማ ጋይስ ኡምራ በእናታችሁ double tap guys let's go teamwork guys लेंचते को प्लीज जेते እናተ ወድሻለሁ ማ ቢግ ቦዲ እንዱ let's go लेंचते को ገኑ ጃለቱ ቢግ ቦዲ ዳ ሶሎን ኩርቱ ሚዮ ኪ लेंचते ከኑ ጃለታ ቢግ ቦዲ ከለ ጀቲና ያርኩ double tap guys timing teamwork guys timing በእናታችሁ guys timing guys let's go teamwork ኢንሰማ ጎዲ ሲቢደ ቢግ ጎ ቢግ ኤታ ሲቢደ ኢንሰማ ጎዲ ሲቢደ ቢግ ጎ ወጥራ ላይ Sami Abad. Bigi betul lah dekat jalan. Abdi, thank you. Kemarin saya tidak online. Sudah cukup kasih kami. Cuma kurang kali. Our brother, thank you so much. Tolong membuat aja ini. Everybody, Wallahi aku tidak makan menjalan dah. Wallahi lebih. Guys, apa pada? Kita ada negara yang mau kita bikin aja kami siapa? Sami. Lah, atau kita itu boleh buat video teh malah. Ibudin. Guys, tap tawar. Video teh malah. Seri. 7,000 Mubarak. See guys, double tower. ስማ አንደኛ ቅጣት ሙባረክ ስማ ሙሉ ጸጉርን ትላጫለህ። አንደኛ ቅጣት እሺ፣ እዚሁ እያየን ሲወጣ። ሁለተኛ ቅጣት ሁለተኛ ጭቃ ተቀባ። እዚሁ ላይ ፊትህን ጭቃ ትቀባለህ በደንብ። ሶስተኛ ቅጣት ከነጸጉሩ እሺ። ሶስተኛ ውሃ በሞልታ በዘብዘቢያ ትሞላውና በደንብ አሳየናል። ቁልፍ 15 ጊዜ ተውጣ እየከተክ ተውጣ። ውሃን በደንብ ሞልታ
ምንም ሻወር ቤት ውስጥ እጄ ላውጣ፣ ሻወር ቤት ውስጥ እጄ ላውጣ። ምኑ ጋር በማስታጠቢያ ይዞና በሳፋ ይዘና በሳፋ እዚህ ጋር ይዞ ጋይስ ታፕ ምን ኦኬ እንዴ በጣም ሙቢ ያውን ሙቢ በራብሽ በቃ እንጂ ጌም ይቅርብህ ከዚህ በኋላ እኛ ጋር መተታብታባ ጋይስ ሁላችንም ጋይስ ደብል ታፕ ሪጅን በጣም አስቸግሮ ነበር። እሺ ለዛ ነው። እሺ ጋይስ ሁላችሁም ፎሎ እያደረጋችሁ ከዚህ በፊት ሪጅን ስለሚያስቸግረን ነበርና ሰውም የሚቀርብ አሁን ተስተካከለ ጋይስ ታፕታባ በማንኛውም ሰዓት ሳሚ ፈጣሪ ያክብርልን። እሺ ሳሚ ሁላችሁ እንወዳችኋለን። እሺ ሰማች እና ችግር የለውም። ጭቃውን በደንብ ነው የምትቀባው። ተቀባው በደንብ ተቀባው። ጭቃው አይታይም። በደንብ አሁን ተቀባ። ገና ነው። ይሄ ሰሊም ባይሳ እዚህ ጋይስ ስሪ ታይምስ ነው የሚሆነው ጋይስ በደንብ ተቀባው። ወሬኛ ክፍታ 404 አብ በደንብ ቪዲዮ ጋይስ ሁላችንም ሌትስ ጎ 100 ተቀባ በደንብ አንድ ሁላችንም ጀቢ ሰሊም ባይሳ ዜዲ ሳቴን ነው ማንካለ በደንብ ታፕ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ጋይስ ሰሊም ባይሳ Sadim Bhai guys, everything is 3 times. Guys, double Sadim Bhai only guys. Thank you so much. Timing እየጠበቀን እሺ guys. እያየናችሁ እንዳያዘናጉ Sadim Bhai guys ሁላችንም ደብታ guys ደብታ ታፕ ጎላ ኮፒንግ ሼር ጎላ guys. እስቲ ሙባረክ ናጠጋብ ሞተሮ ነው ከነ ወዳው ተዋተ Come on. Sabiye. Kulen ci ko na kenna me ko ko shangali. Thank you so much. Guys, one couple me goda me. One gargara my family. Thank you so much. Thank you so much. Sadim Bhai Thank you so much. Sadim Bhai Sami. Thank you so much. You are my boss. No doubt about it. guys, लेकिन को सारे कॉलेज Thank you so much. Sami Abad. Thank you so much. Big respect. Yes, Lidwi. Guys, ሁላችንም ደብል ታፕ እናደርጋለን። እሺ ሁላችንም ደብል ታፕ ማድረጋችሁን አታውቁ ወይ? አልገባሽም። ፍራይዴ ተመልሷል። ፍራይዴ ወደ ቀድሞ ተመልሷል። እሺ የኮኔክሽን ችግር ነበር። የኔ ጎመጀሽ ተቀራታለሽ። ሰለልኩት። ሸመልኩት። ጋይስ ሙባረክ ደብል ታፕ ሙባረክ ሙብዬ አይዞሽ ሙብዬ ያለን አትናደድ ወይኔ ሙቪ ደብል ታፕ ደ ስክሪን ጋይስ ሁላችሁም ደብል ታፕ አድርጉ። ሁላችንም ደብል 190 ሰው ልጁዬ ተስተካክሏል። አሁን ለዛ ኧረ ተስተካክሏል። አሁን ጋይስ ደብል ታፕ ተሸውደን ነበር። ቲንክ ስልክ መቀየር ነበር። ስማ አንደኛ አጣት ስማ ደቂቃ ከመፈጅ እንቅጣ ምንም አታመጣም አታፍጥ። እሺ አንደኛ ቅጣት ምናልባት ሀይድ ከሆነባችሁ ጋይስ ኮሜንት ጽፋችሁ ካላነበባችሁ ደግማችሁ ጻፉ። ሀይድ ስለሚያደርግ እሷን የባቲዋ ይቻው ብቻ እሷን ትንሽ እንትን ያለን ቢያይ እሱን እናስተካክለዋለን። ኔትወርኩ ምናምን ሁሉም አንተ ሀገር እሺ አንደኛ ቅጣት ፀጉርን ትላጫለህ ሙባረክ። አንደኛ 10,000 ነው። ሁለተኛ ቅጣት ፀጉርን ፊትህም ሙሉ ዱቄት ትቀባለህ። እዚሁ አንገትህንም ጨምረህ እዚሁ ሙሉን ቁልፉን ንገረው። ሶስተኛ 15 ጊዜ ቁልፉን አውጣዋለህ። ዋው ሞልተህ ጭቃውን ሳትታጠብ ምነው ተለፈልፍ አልነበር እንደ አሰን ምነው ምላስን አጥተው እንደ ከፍታ ነገር እኔ በቃላችን መሰረት የሪጅን ችግር ገባሽ። ባለፈውም እየቀጠቀጥከኝ ነበር። ተነስ። ሶስተኛ ምን እየጠበቅሽ ነው? ሶስተኛ ፀጉርን ታላጫለህ እኮ ምን እየጠበቅህ? አልሰማሽም እንዴ? አቅመ ቢስ እንዴት ነበር? አቅመ የላችሁ ኦኬ። የኔ ጊፍተሮች ነው የሚሰጣችሁ። የኔ ጊፍተሮች አትላክብን። አንተም አቅም ከሌለ አትላክ። አቅም ከሌለ ከዚህ በኋላ ከእኛ ጋር እንዳትጩት ሙባረክ። አቅም ከሌለ እሺ። ይህ በእናትህ ያበሳጫል። በእናትህ ጋይስ ደብል ታፕ አድርጉ በደምብ ጋይስ ደብል ታፕ ሁላችን ደብል ታፕ ጋይስ ደብል ታፕ ጋይስ ታፕ ይደረግ ፋፊ ሁላችን ደብል ሰማሽ ፀጉርም እሺ ጭቃ አጣጣባለሁ። እንደዛ ከሆነ አይቻልም። ማን ፀጉሬን ማስነካ ከሆነ እታጠባለሁ።
ጸጉረንም ፊትንም ነው ያዘው። አሸነፈ በእኛ ትእዛዝ አይደለም። ፊትን ታጠባለሁ እንደዛ ከሆነ ይሄን ተሸክሜ ጸጉሬን በፍጹም አልቀባም። ሂጄ ታጥቤ ጸጉሬንም አንገትንም ደረብ አንገትን ቶሎ ጸጉርን ተው። እንደዚህ አይነት ህግ አመጣሽ ደግሞ እንደዚህ አይነት ህግ አመጣ። አፋፈረች ውቤ አፋፈረች አፋፈረች ውቤ አፋፈረች አፋፈረች ፊትን በደንብ አልቻለችም ውቤ አልቻለችም አልቻለችም ውቤ አልቻለችም አልቻለችም ውቤ አልቻለችም። እዚህ ጋር ይቀራል በዚህ ጋር ይቀራል። የኔ ክፍታ በዚህ ጋር ተቀባ ቀኝ አይነ ለምን ነው ዝቅ ያለው? አንድ ሰው እንዳለች ብቻ ጋይስ ደብል ታፕ ኮፒ ሊንክ ሼር አንድ ሰው እንዳለች አንድ ሰው ያስፈሳሻል። አይዞሽ 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 ጋይስ ታፕ 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 ደብል ታፕ ጋይስ ሁላችን ደብል ታፕ አድርጉ ጋይስ ጋይስ ደብል ታፕ አድርጉ ሁላችሁ ሼር ጎዳ ጋይስ እሺ አድል እናደርግልሽ ነው የማስታወቂያ ሰዓት ጋይስ በምስሉ ላይ የምትገኙት ሙባረክ ሙሰማ ቢጠሩት አይሰማ ያጦማማ ዶማ ይባላል። የሽንኩርት ንግድ ጀምሮ በኪሳራ ላይ ይገኛል። እሱን ለመርዳት በ1727 መርዳት ይቻላል። ሙባረክ ሙሰማ ቢጠሩት አይሰማ ያማማ ዶማ ጋይስ ሊበሰል ይችላል። በና 350 ፖይንት ችግር የለውም። በቃ ጋይስ ታፕታፕ ነው። እሺ ነው ፕሮብሌም ነው። አሁን ዳፋሬ ለመቶ 12 ሰው አለ ጋይስ ኤቭሪባዲ ደብል አንተ ለምን አይነ የጠፋው በዚህ ጋር ያለው ምን አይነ በዚህ በኩል ያለው እንዴ ያለ አንተ አንድ አይነ ወዴት ሄደ? ሙባረክ እንዴ ወላ ጋይስ ታፕታፕ ጎዳ ዋና እንዴት ነው ጎዳ 300 ሰው መግባት ዋና እንዴት ነው ጎዳ 300 መግባት ለመቶ 20 ሰው ጋይስ ኤቭሪባዲ ደብል ታፕ። እሺ በደብል ደብል ታፕ ጋይስ ሁላችንም ደብል ታፕ ጋይስ ጋይስ ደብል ታፕ 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 220 ሰው ጋይስ ኤቭሪባዲ ደብል ታፕ ደብል ታፕ ስክሪን ጋይስ ሁላችን ጋይስ ደብል ታፕ ስክሪን ደብል ታፕ ሌትስ ጎ ጋይስ ታፕ ታፕ ሌትስ ጎ ጋይስ ታፕ እናድርግ ጋይስ share gola copy link share tap tap namani basa dishan tamanna timulatar copy link share tap tap koi ne guys timing ya na kakabame utuminto ko dukir rakasam guys kuma sa dinar tiga disan. Thank you so much Sami በፈጣሪ ሳሚ እናቴን ንገረኝ። አፌን አትከፍት። ክፍታፍ ጥሩምባ ተሸከመው። ሳሚ ግን አንድ ሰው ቢመጣ ልክ ያገባዋል። ታታ ጎዳ
እንወድሃለን እናከብርሃለን። በጣም ነው የምናመሰግነው። ዝም ብለህ ቀሚስ ለብሰህ ልብስ ታጥባለህ። አንደኛ ቅጣት ሻሽ አስረህ ቶሎ በል። እሱ ነው የምፈልገው። ቶሎ በል። ሁለተኛ ቅጣት እኛን አንድ ሰው ዘሎ ብሎ ከራስ ሁለተኛ ቅጣት ነው። ማዳበሪያ ውስጥ ትገባለህ። በቃ እስከምንልህ ድረስ ወደዚህ ትዘላለህ። ቶሎ ቶሎ እያልክ ቶሎ በል። ሶስተኛ ማዳበሪያ ጽፋችሁ ካላነየ ነው ድጋሚ ጻፉሽ። በጣም ነው የምናመሰግነው። እግዚአብሔርን ቃላት አንገልሽ። በጣም ነው የምናመሰግነው። ቴንክ ሶ ማች አባት ፈጣሪ ስማ ሙቤ ለፍልፋ ነበረ በጣም ቅድም ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? በራብሽ ትንሽ የቪፒኤን ለማስጨረስ ነው አሉ ያየው ነው ኦል ማይ ፋሚሊ ስንት ነው የሚለው ይኸው አንብበልኝ አንዴ ምነው አስር ጨዋታ አንድ ሰው ቢመጣ እኮ 10 ጨዋታው ይሄዳል። 10 ዛሚዬ ምናምን ነው እሱ ከቪፒኤኑ በፊት ነበር ሳይስተካከል። ኦኬ እኔ እናንተን ሳልገር ሙባሪክ አይደለሁም። እናንተ ካልቀረብኩ ዛሬ ነገ አይደለም። ዛሬ በቀጠሮ አይደለም። ወይት አለ ወረኛ ምንድን ነው? ጨምርበት። ኖ ላ አይሆንም። ጨምርበት። አገባችሁ ዛሬ አንድ ጊዜ ተልመቶላችሁ እናንተ ልጆች አንቺም ሰዎች ጨምር። ዝም ብለህ አታውራ። ጨምርበት። አንቺም ሰዎች አውጣ ግባ 15 ጊዜ አንድ ከወጣ ግድል አንድ ክተት። ይሄ ነገር ውሃ የለውም መሰለኝ። ሙባረክ ውሃ የለውም። እንደገና አንድ ጀሪ ጨምር። ውሃ ጨምርበት። ሙባረክ ውሃ ጨምርበት። የለውም እኮ ሙባረክ ውሃ የለውም። ጋይስ ኮፕሊንግ ና ጎዳ ታፕታፕ ና ጎዳ ታፕታፕ ይሁን ብለ ይላል። ከሱ ጋር እጄን እንዳከት ጋይስ ነብን አብዲኮ ጋይስ ነብን ነብን ጋይስ ተነሽር ጎዳ ጋይስ ታፕታፕ ና ጎዳ ታፕታፕ ኮፕሊንግ ሼር ይሄ ነው ሳሚዬ። ይሄ ነው የኔ አባት። ቴንክ ዩ ሶ ማች ክበርልን። አብዲዬ ፈታ በይ ትንሽ ጉዳይ። ቴንክ ዩ ሶ ማች ሰባት አሁን ተስተካክሏል። ሙባረክ ውሃ የለውም። እንዴት ይሄ ነገር አንተ ኧረ ውሃ የለውም እባክህ። ውሃ ጨምርበት። ምን ለማለት ፈለክ? ውሃ የለውም። ዝም ብለህ ጨምርበት። እየጠጣሁ ነው። ምንድን ነው? እሱ ነው ታዲያ። ምንድን ነው አልኩህ? እንድትታመን ነው የምንፈልገው።
ሊያፍነው እንዲደፋ ነው እንድሞት ነው በዛው ልከነበ ጋይስ ታው ታባሩሽ ሳሚ በጣም ነው ሳሚ ያባስ አስር አምስት ይቀራል አትዛት ባክ ታስፈራራለህ ከተታውታ እንደውም ከዚህ በኋላ ካላሸነፍክ አንጮትም ካንተ ጋር ሌላ ሰተኛኛ ጋይስ አቅም የለሽም አባት በራብሽ ሙባረክ ድሮ ነበረ በቃ ፊክስ አድርገው ጋይስ ደብል ታፕ አሁን ዘና ማንስ ከሚሽ 12 ጋር አንድ ጊዜ ካገኘሁት ማለት ነው ይሄን ዊን ሁሉ አይ ነው ሲያረግ ማለት ነው ጋይስ ኮመንት ሃይድ ያደርጋል በጣም እየፈጠነ ሰው 10 ቶሎ በል 10 ልቀቃት 13 10 ምን ለማለት ፈለክ? አያገባኝም አልኩ። አገለበት ባጭቅላ እሺ ጋይስ ኮሜንት ስለሚፈጠር ነው። እሺ ማናነበው ኮሜንት ጋር ለሌማችሁ ሰምታሽ ልብስ ካጣበ የሆነች እንደ ወጀ ተቀራት አለ 13 አረ ታታ በቀነስ ጋይስ ታታ 13 ምንድን ነው? ንገረኝ፣ ቅጣቴን ንገረኝ። አንድ ቅጣት አለ። በሱ እዛው አንደኛ ሁለተኛ ቀሚስ ታረጋለህ። ኦኬ ሁለተኛ ቀሚስ ታረጋለህ፣ ሻሽ ታረጋለህ፣ ልብስ ታጥባለህ። ሁለተኛ ሶስተኛ ቤታችሁ ወደ ድሮ የተመለሰ ደስ ይላል። አንዴ ጋይስ ታፕታፕ ናጎላ ኮፕሊንግ ናጎላ ሼር ናጎላ ታፕታፕ ኮፕሊንግ ሼር ቢያቱ ኮፕሊንግ ጎላ ሁለት ቅጣት ነው ያለብህ ሙባረክ፣ ሁለት ቅጣት ነው ያለብህ። ዛሬ ወይ እኔ እኖራለሁ ወይ እናንተ ትኖራላችሁ። እሺ ይሄን ይቀባ ምንድን ነው? ወደዛ ይዘጋታውን ቶሎ በል አንተ እንዳይዘጋብ እግዚአብሔርን ይዘጋባል። ተው ባለፈው ምን እያደረክ ነው የተዘጋባ ያልከው? ጋይስ ስድስት ዊን ታይምስ ስንት ነው ፐርሰንት? ይወቃል ጋይስ 4 ሰዎች ስብሰባ ያለው ጋይስ ሁላችሁ ሳኒ ሪጅን ነበር ጋይሶች እና ስልክ ግዴታ መቀበል ወደ ድሮ ጋይስ ሁላችሁ እንወዳችኋለን። ቀናቤ ሙያሽ ይዘርዘርልሽ ሙያሽ ይዘርዘርልሽ Nanggutuhmu.